Borlang Peralong Tribal Mati Inglong Akhi Kido Along an APCLC Asongatum Kahomlidam. Karbi Anglong Unemployed Engineers Association Ningkan Phua Mahang Kitegarni Katalon. Kardom pini pramdama beta longpen nili sami promila timungpi non beer dangton pen arjupanitha. Denarong Sport Association pen patipi ponsi Winter Cricket Tournament Denarong Patuak Lamalong Anglung Kitipon. Kedamtang ni Paisir Kep Hang Achiklopen Denarong Sport Association ahin pen non ovikimi atumaphan ason kapathu anathu ansose kebaprang dun thekji aphan pumatha ponsi Winter Cricket Tournament bipon lapen patumi angdung tipon. Labangso angdung kitialong lang etso club pen Owechingri club ang bongsi patupon. Owechingri club atum pangching ponsi ran haroi sera nerkep target pipon lo. Apitu lang etso club atum ran nerkep kebra isiansik ledong chot. Labangso Winter Cricket Tournament kibipon along Owechingri club ahin pen ran inquire troxy pensi chipahai pon. Kiteng sianong emate winners tangkasuri pho lapen trophy. Adon tumate runners up tangkasuri ketom lapen trophy Denarong Sport Association atumahin pen pipajir pon. Lapen labangso angdung kitialong kitheknai players mate man of the match cepalong pon lake David Ingpisi cepalong pon. Labangso Winter Cricket Tournament angdung kitialong kacetong dun board sing crew kasa Vice President Dharam Singh Crew Denarong Sport Association President Anparta Nomati VDC Chairman lapen Denarong Sport Association Secretary Dharam Singh Ingti lapen Denarong KCS President Sarthe Terang lapen Denarong Sport Association along Cricket Secretary Rajiv B lapen Roha Kroatum cetong dun si labangso Winter Cricket Tournament angdung kiti mate final along RDP dun pen ingsam jin pen pacun pon Karbidelen Saprangke Denarong pen Rajiv B Nipai Krenar Kep Arni Porpai Hinia Pormolam Lumbajang Ahawar ke Parlo Lang Perpi Mate Borlang Peralong Inglong Akhi Kiduadim an APCLC Klem Rapet Elba Drongpi Lapen Song Klem Rapelatum Kahumridam. Lapuson kahumridam hot Chakma, Garo, Tripuri lapen Karbiatum mate Inglong Akhai Kidoan adimalong APHLC Klemangatum kahumridam. Lasa hot Garo arong asar Subarna Marak Tiprabastelong Kidoatum Anparta Tiprabastelong Kidoatum anda Kewang Jilang anike Inglong Akhai Kireng Verji Kangtang Kringji apan APHLC asongalong Cerap cetodun lapopusi nang pacinidun. Anparta 6 sedul apothake Karbianglong along Songko Andoneta Council Dolo Kilikta Dolo Setami JI Kathar APHLC Amaipu Asonson Ahok Pet Inglong Akhai Aphan Kepanong Pi Ajakong 6 Sedul Aron 6 Sedul Alam Nang Than The Mate Arjulong Litin Lang Bonta JI Kathar Lapuson Alam The Kitab Mate Lothui Ot Dong Pen Rat Aphan Nang Ke Than Kang Laki Isi Kemesen Asailo Pusi Ningjepon আহি পেলাই আমাক বহুত বুজাইছে যে আমালোকৰ মানে সংবিধানত ট্ৰাইবেলৰ কি ৰাইট আছে নাম আছিল আমাৰ APHLC অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ কনফাৰেন্স আমি তাতে ইয়াত জয়েন কৰিছো আজিৰ পৰা বড় কমজোৰ আছে আমি ইমান বছৰ থাকি আছো ইয়াতে আজি 30-40 বছৰ হৈ গ'ল কোনো আমাৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা কি পাব লাগে হেবিলাক নাপায় আমি বিজেপি কংগ্ৰেছ এবিলাকতো ভোট দিছো আজিলৈ আমাৰ পাবলগীয়া ৰাইট যিবিলাক আছে এইবিলাক আমি নাপায় আমাৰ এই কাঠাৰ সাৰ যিখিনি বুজাই আমাক কৈ গৈছে সেইখিনি আমাৰ মনত আছে আজিৰ পৰা আমাৰবিলাক তেওঁৰ লগত থাকিব আৰু তেওঁৰ যুক্তিমতে আমি কাম কৰিম আৰু আগলৈ আমি আগবাঢ়িব কাৰণে আমি সকলোৱে সাজু আছো এইটো মোৰ বক্তব্য মই এমানলৈকে যিমান দিন থাকে এমানলৈকে তেওঁৰ লগতে থাকিম Kapentu Kaching Tur Amo An Setami Inglong Akhai Aphanle Lapu An Keklem Pikali Kece Atum Kedoadim Alongsi Keklem Paong Putat Cethan Pon Rajiv Rongpi Report Karbidele News Karbianglong Aro Jingthong Ahawar ke Development Teacher Dundepina Lakha ke thong Jingthong MEC ke Parlo Serang Phangchorong Arlo ke do aratatum patumi arni anda Development Teacher Dundepina Athema Towar Lang Me Rihing Non Puta Thekdunong Nipina Apong Sitami MEC MLA MP Anghoy Kiliga Purahut Lamchak Nangkachipi ke Konatlo
non puta SDC akai hut kipiti kang si chosok nang bomlang laswa lang ningkring apor puloti komachi kesok chingma lasi lang ta kachi thingalang longchot ko aphit kachosok duna tumki hidialang mati langchipu langcheho asonsi nangdep khangjang lapen ki thang theripo jangmi arwa chiklo malom ki langda duri pik khangjang rong arjon meching beri barla apor puloti kachilangchi aphan siksak pik khangjang Karbi Anglong Autonomous Council, MAC, EM, CEM, MLA, MP atom batai towar lang mi rihing nang pipo pualam chak nang chipapling noi. Jongsi lam chak ating nang papling pipulote kevangchi lang apor MAC amhoy kiligapor ki wood si jogji pusi rongarat men pherang kyang no pachini dun. Nituma pherang ki bendor sing terang Karbi Daily News. Patumi ada polpai Kresia Permolon, Yellow Tree a hotel anong, Karbiano Unemployed Engineer Association Ningkan Po Arta, Songamahang Ketegarni, Aliraron Pen Katalon Pon. Labangso Katalon along, Karbiano Unemployed Engineer Association Amaipu, Tin Kukro Kongchun Bang, Lapen Song Klem Rapet Anparda, Karbiano Autonomous Council Akihai, CEM Tuliram Rohang Lapen, Team Karbiano Atom Chitonglun. Maipu kro kaning jepon patumi song mahang thek det pen kiklempon anasai along ongdung atum warring hour sai longpon lapen non kibangchi along sitami town committee pen chenglok kapre along sitami longdunji pusi ningjepon lapen STH amen pen inut STH quality pen PWT along chokamar ke klempon aputhak sitami sodak pen chesong ponji lapen angsongan sitami gas sitami chedan pon MCC jut kokapi ke pusi ningjepon Karbiano Autonomous Council akyai CEM a reading pin puralo sitami pi pajitun pusi nang pachini dun. Difu Polytechnic along akisunga son sitami Polytechnic a GS pen ningduk pen nang pachini dun. Difu pen Rajiv Rongpi, Karbi Daily News. Jangmi po ni pai Kresia Kep Arni, Hanjanglangso Sport Association Patwa Klamalong, Greater Hanjanglangso Inter-Village Football Championship, Surihini na inquiry siap harman, mesen pen pangching ponlo. Labangso football kapatu ke COVID-19 awur akrem dosita riso ejang aphan kapatu amo anatu kejapon tengni nang ne pukamata pensi Greater Hanjanglangso Inter-Village Football Championship 2021 afarman kibipon Niphai Kresia Kep Arni porphai kitamalom HSA mate Hanjanglangso Sport Association amaipu akai Jivan Chandra Pathok ahin pen Hanjanglangso Sport Association alama ingkor ponsi kacepate cengpon Mailong alihaman pen football kapatu abari mate ex players atum Komalakanto Be Longki Rongpi Rajmohan Das Kasa Rapchun Bangla pen HSA volleyball achunbang Langtuk Timung SK HSA football chunbang S David Ronghang DSO official atum jointo soikiala pen Babu Singh Nar Rat Klembang Moheshwar Kormokar lapen akapre kithekiding atum ta chetong dun Morakor doiguri lapen jang eterangarong angbong kapatu cepate pondet api Morakor doiguri atum pen si golhini pen cepai pon puthot niphai ikoi arni porphai khini ra achute malong hemai hanche arong lapen LTT football apeng atum pen si patu cepate pon thu Hanjanglangso pen trison lek thila pen Jameson Teron Karbi Daily News Pinya birda bangke lapuan si kang ton poniklo dome thakmi kurwang thu